Чеваш кино пачалық киностудии шәне фильм үгерме бұшланы. Ана чеваш мифологиенді сынарзем хавғаландарныбе шамрыксем вали, тада фестивальзене худшынас телевбе қадырлеші. Кеске метрлы вубыр фильмын сценарий авторызем Сергей Щербаков история наукизен кандидатыбе Ефим Оков. Первого чеваш пачалық гуманитария сылахизен институтінде ишлене Сергей Щербаков чеваш мифологиен кенегине бұқса қадырлемеде худшынны. Унжухне тептевже пирінне сілсен тенде гурыме, мифсенди сынарзем шав дери хыне евер булны теліндерзе брахна. Шак теленю на шене жылжине илзе духна. Щербакова сценаризем жирасы, фильмзем үгересі илендерзе яна. Чеваш пачалық культуруба юнер институтне ишлеме гучныскер, иге жылгаялавал чемень батыр жинден кенеге жирна. Хыйын студентизембе Асамат Кибері фильм үгерне. Вубыр ятла вун билік ширы минутлық илемлі картины үгерме вара, ядарласа кастинг киртермедивне. Режиссера унда профессиялі артистсем дегілні савындарать. Смахран Алена Хумарова мускавра бурнать. Шубашкарда актера вренне. Твандырыхра кастинг киртене білсен, шулахи ганава гельне хер унда худшынма гымылдуны. Теп хулара илне опыт ына вубыр сынарне энендерюлі віляма пулжаса шанас келет. Ку фильма үгеренме чензесін, әбе хаваспах келішірім. Вубыр ыты халықсен мифологиенде де бұр. Перенне ытызенінден кыштақ уйрылсадырать. Вал тулы уйыға шиет. Уйық чакма бұшласан, она вубыр жине деші. Фильм үгермедідіні дапхыра ағалден мардыр, уйық толны вғытпа чехындарны. Сюжеттарық пилік студент аякрияла культур жүртне юсама шидет. Унда візем узал вайба тада пиріштебедер бұлашы. Пулдарулы хушкыне ялды клуба жыраса инжедек айман. Шубашкарды протопопихра юрухла бир тупна. Фильма кергуннетчен үгерзебдерешін. Вал кураган батне хыжан шидесі халлихе паллы марха. Чваш яңғыларым вали Марина Корягина, Николай Семенов.